sesekudokode ebugebengu njengoba emaholide kuphela kweminyaka abasikhathi lesibonakala tidla ngaso tehlakalo tebugebengu kuvake kabandi ngetexwayiso ukuthi singativikela njani kulobugebengu lobo. Sikhulumisana na Selvi Mhlala lokhulumela emaphoyisa eMpumalanga. Mhlala sikubingelele sikwamukele etindzabeni teSiswati. Ngibingelele bafokeli bonke. Njengoba sathi ke Mhlala ukuthi ngalesikhathi abantu labanyenti banekuvakashela letinye tindzawo bashiye emakhaya kungenabantu ngamcwesa thini imbukeli ngaloko. Sicela ukuthi abavakashi mabavakasha okungcono ukuthi umuntu ashiye umunye umuntu endlini yakhe ukuthi amgadele, or if akakhona ukushiya somebody ukuthi amgadele lapho angandlula nase police station asho ukuthi yena uhambile kule address ethize kuze bangekho amaphoyisa akhona ukuthi aloko apatrola ahlola lapho ukuthi kusese safe na. Yiloko sihlala sigcwayisha abantu mabavakasha kakhulu, kodwa ke siyazi ukuthi kulesikhathi le igebengu nazo bezisebenzisa lesikhathi as an opportunity ukuthi bareze imali ngendlela eziningi. Ngasho ngithi kuba nemaskema kuhlukana kanjalo lapho khona uthola ukuthi mhlawumbe bathi umuntu uwini competition ungakayingeneli i-competition. Okunye futhi lokuhlala sokubona ukukhulu kabi indaba yemaskema okuthenga amamoto. Uthola ukuthi umuntu ubona imoto online, uthenga imoto online udeposit imali kanti ke imoto leya exist kakhulukazi. Le ndaba yokuthenga online ngiyo le hluphayo. Uthola ukuthi abantu impahla le umuntu athi uyithengile akayitholi. Kodwa ke siyacela abantu mabavakasha bazame ngayo indlela ukuthi ezindleni zabo bashiye kube kunesambuli. Nokunye futhi njengoba sithanda ukuthi sehambe nemdeni sendaweni zokuyijabulisa lapho khona uthola ezinye ezine swimming pools kanjalo. Sicela ukuthi masihamba kanjalo sihamba nabantwana nabo sibanakekele, ungathola ukuthi abantwana basele bodwa laphayana. Abantwana bagcine badrawuna ngoba bazama ukuswima and baswima babaningi abakhona ukubonakala. Nokuthi masihamba ngezimoto sizame ukuthi ama-valuables wethu izinto ezibalulekile zingazibeke lapho khona ukuthi noma ngibani angazibona. Sizame ukuthi zisifihle zibeke endaweni ephephile ukuze singadonse amehlo wegebengu. Futhi sicela ukuthi umuntu masalahlekile ngalesikhathi leso, especially kwendawo le uthola ukuthi umuntu akayazi, ngcono afune lamaphoyisa or asondele emaphoyiseni azosho ukuthi ufuna ukuya kwendaweni ethize and then akayazi kahle leyo ndawo. Kanjalo ke umuntu uyakhona ukuthi aphephe than uthola ukuthi uthorile kulenye indawo bese ubuza noma ngibani abanye bagcine babona ukuthi umuntu lo akusumuntu walana and bathatha leyo as an opportunity. Okunye futhi okuhluphayo ngalesikhathi lesa manje indaba zema-stockpile. Indaba zema-stockpile sihlupha kakhulu lapho khona uthola ukuthi abantu bathi bayohlala emakhaya bashare imali. Leyo nto leyo iyahlupha ngoba in most cases uthola ukuthi imali leyo abasayithole bagcina ukuthi bathi babahlasele babathathele imali kanjalo. Kanti ke mhlambe bayifake ngiyaxolisa kungenela lwemini nasi sehlakalo sekuthunjwa kwemshayeli bengifuna sisibuke masishane kwemshayeli weloli ngenhloso yokufuna imali emndenini wakhe naletinye tehlakalo tebugebengu emagedeni naseMpumalanga. Ingabe ke ngitiphi itaba lentendako njengemaphoyisa kuvikela letehlakalo talolu hlobo? Yebo msakazi, le ndaba sivule i-case siyayiphenya, kodwa ke lokho sokwenza njengoba sisilonje i-festive season of operation festive season sideploy ama-members amaningi and sivumelene sisebenzisane kanye nebangani bethu like public transport kanjalo ama-traffic nema-security kanjalo. So make sure ukuthi sideploy abantu abaningi kakhulukazi towards ama-border post ngoba amalori lawo if indaba yokuprocess amaphepha wabo ihamba kancane agcina abamaningi la emgwaqweni and then igebengu zibona as an opportunity. So sideploye abantu abaningi bazopatrola laphayana ba-etelela kumaphoyisa la sinawo. And okunye futhi kunema-student la ezayo, ama-student la azo-eda kule number le sinayo noma singeke sibadeploye khona directly khona laphayana, but then kule ndawo ezinye ezi-critical so badeploya lapho ukuthi bakhona ukuthi basize ukuthi ubugebengu izinga lebugebengu lephansi. Siyabonga kakhulu babe Mhlala, isikhathi sakho.